Ketheka amu wirigiro bwakwa ni ati nwithirite rena weekend njega narua ni Jumamosi tariki 24 mweri jwa Januari mwaka ni 2026 bita wakabwe mutharimi gushugiri ngatho cia mwanya ni bwega muno nondu boitana mbere ko tuthura gwitana batu ekinya kwa ekinya ntuko nondu baku tugitwika nyumba nteto iri na igweta katetune kamero kumakireni kirwe na kimoni. Thank you very much ukolelwe gututhingatira kiri mitandao kinadi Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya amu tukumanganitie manto nkutho na reandiki betu banteto ba murikite dena ridore kianganga maturene gotigira nacio riboti kuma mashinani ni igokinyira indi kiuthike siasa gitana mbere kubanganwa ni biama bya siasa kiama kia ODM gikionekana kuri na mpatho ni bakwaria bo bangi bakwaria bo ni bamwe bagopinga ngwataniro na thirikari ya Kenya Kwanza na Rais William Ruto bangi ni bakwendikithia ngwataniro kana pre-election agreement kana coalition na thirikari ya Kenya Kwanza nonto bwa 2027 indi bo bugita na mbere kuri na ngwataniro kiri upinzani orira bagushita United Opposition kirike bata ugoroba narua kuringana moni ya kuri na ngwataniro kiri upinzani bora mutongero DCP Rigathi Gachagua akuga ni United Opposition amu kuringana nawe ni United kana kuri na ngwataniro ariria batwe gukirukira mitandao ya Facebook @Meru TV Kenya okiruta moni yaku ikoni kioria kia bata indi mbitegire twambiririe na cia maturene na aria andiki betu banteto baditete gotigira ni bagukuretera na njira enkinyaniro twambirira mantu yo ukiria kithomo mwirio yotiania na arimu ashari na aritoa ba St. Massimo bashumirite konania gikeno kiao ninge bagikatha kira bakuga ni itagaria ria mubunge wa kishumbunge kia Tiania East Mpuro Abori gukiria kithomo ninge akiana basi kiri cukuru ya St. Massimo ni riboti ya mwandiki wetu Anteto Kumatiani Adams Muturia Wathirinja. ni bokore thiende ne thoko emikinduri gishumbunge ketiganisi subcounty tigane centro atiari aritwa mona kariba guntuko bagichumya nkirune nayo komba kwitha kya mukrambasi raba kuroti ni mubunge wa Mpuro Abori basi ra Mpuro Abori ombete kwithira kiba kuthira kuma thirikari William Samoei Ruto na kithura kindiki kiaria kaitene kawari mwana achiari na ntubangi bombete kwithira wekatha Mpuro Abori kuma netaleri kiwa mbasi komba kwithira kibatethia bono nende ne subcounty tigane centro irware bitu tosherekea mbasi yetu already mheshimiwa mheshimiwa tuleterete irware na nkenda gwira mheshimiwa no twambasi aita Nairobi president na deputy president St. Massimo achiari na community ya St. Massimo yonde wameshukuru sana kwa sababu ya hii basi. Kwa mheshimiwa ngoira kuruta neje mnaona tushukuru sana toe St. Massimo achiari na aritwa na arimo na tobonde achiari ba St. Massimo bagweretwe muno amona aritwa no tobwa basi bara bainge bauga Mpuro go tuchethera lakini na ndio ibeje bona utimuchetho yureo kakuingoretwe sana ndo mheshimiwa Mpuro uturetera mbasi ndene mekindori to St. Massimo Mixed Secondary kana kama mekindori primary urera mwana gwako bwote thara uretwe muno gitana mbere kwa ria batongorete ni mubunge Mpuro Abori na mnono kithomo ndene tigane centro ibombe itebe kathora zukuru cha kontuko chithirite igukira kirekero kirombete kwithira kibwithwa Mpuro Abori agichita gitana mbere kumba kwithira gitethira zukuru chetana mbere kumba kwithira igukira nkuruki lakini mwaka huu wametuambia hata wao watapeleka university na hii yote wazazi wache niwaambieni ni kwa sababu ya ile amani ushirikiano tumepewa na mheshimiwa wenu. Mheshimiwa huyu
Kila siku anatupigia simu anatuuliza mashule yangu inaendeleaje. Na sisi tunamwambia tunang'ang'ana, tumetembea kila shule na tukamwambia shule imefanya vizuri. Asanti kwa directors kabisa, ndugu zake, kwa ile kazi mnafanyia Watigania na roho safi, ambaye mmefungua roho yako na mandugu zetu ndio tuweze nua elimu katika Tigania hizi. Wapigeni makofi. Na kithomo ya tianike witia chikurisha Tigania hizi yako lokai medai baba ato sinda kwa sinane sauvimenti laito mbere yo tigempendo ntweto inyuma nabare no baseti masimo na siku nyingi kigerio kia KCSE babwe bora korokirie mwankamero ya ligarane atabra didiria manjik naru ankoje tenkiora ya manjik yebo adidia ndesku chenu chia korokiana Beta University ana nyega one day school nangogeu babwe kuona jekeri teketeo mboro wa boli o kuona idio kama skuru naragote na limo ageta akabochura mwaka mbega nara kwa TSC aete mbega kwa TSC ageta nara ora kwa director of education aka make sure boy na alimu aka make sure atero wana alimu ara kwena kamanto mwaka adia pole pole mpaka suluhisho maneno. St. Massimo kato kwa aria rwarera kithomo kia Tiania kira kiareke kuthira miaka 5 kia watamaru na kia reke ko mama ande kia thira pio mbere mheshimiwa ya lakini mheshimiwa Mporo ekoya miaka ile thato mheshimiwa Mporo iturekete kona mwanya ke githomo ketu kia Tiania Mporo na rigiro MP akithirekeire Mporo wa Bori na ikite migwikire ura wari mubunge weciwa mbunge katiganisti gichunge kabebea ura Mporo wa Bori wite kwa miaka 5 tu ntombere kwithira giteithia kariba giciwa mbunge ki nande kirasi nande basari nande barabara nande enare ko akatire nekere mwaka umwe kweke nolwekyo kweto akeloi kaba mnengera are awira ko loye ntoke mwa ko bi molete aina mwaka yo bogena ndobeto tano mwa kabea itwa kwengere na toro kwenga ibonto kona mekosi ndo twatiania wakinyere mogoku. Nkiripoti la Meru TV kumatiani Betanda Msimoturia wa Virenja. Na atongeria kuma thirikari ya kaunti ya Meru batongeretwe ni ngabana Mutumanto Ethinkia ni wakarintere shelare ni gicimbunge kia Igebe North mathikone ya ithe wa Kamukunji Peter Kalera naria matemo ya gisiasa jethire jagikujirwa mundande cia gisiasa uga mbuge aria ndiri na ciakwa nchambia na ndiri na ciaku ni riboti tudurani mwandiki wetu wa Nteto kuma mwirio Yuaembe Mukiri Nkonja. Umewazaa wanaume ambao wameguza maisha ya watu wengi. Ni mathikone ya Philip Kerera uranithe Kamukunji ya thithekete murongene la Igebe North arasi za kathumba bokinyite kuntoko aria ngavana wa Meru Mutumanto Ethinkia amwe na tongoria bangi kathumba ende siasa nisionekete kuata monki mathikone ya ikakuromba na baba kuromba bakuroma shwa lakini ndio wanaonto ni chairman wa housing and receipt chairman no mwangete ata awe kanyarie nende antu no batatheka tisasawa no to muntu agenda kwa mwanasiasa aitamage akuona kirende kingi pole kaderwa bwana TJ ni mara 3 unaninyima nafasi ya kuongea sio kunyima na wala tindia tenda amba jamaa kiasi donto bi Dr. Victor Leboni Bario tawe mwanajeshi kiaria no ndo mwanajeshi inde tete askari 147 enama ndo moru ovani obundokia watawa nikenda benga maita waleko wetera waturwa othai ni mantu ya kuolelia muturire tugwe mathiko ntoko lelia ukone naore na inaoitete mista kuongea mengi thai ndi chama ni Okefis 2027 mimi nitakuja hapa Igembe tutaongea na watu antu batu mburukiwambi urabokona na ambio bwa munankerengu were kubwira. Siasa ya hapa ni ulimwengu ambao ni tofauti sana. Sisi katika mazishi hatufanyi siasa.
Tunaheshimu mwenda zake. Heshima sana wanasiasa, lakini itabidi tuwaheshimu wenda zake, kwa sababu tumeletwa hapa na marehemu Mzee Kirera. Ama ni sababu zingine? Hakuna sababu zingine. Kwa hivyo nawaomba tu kwa heshima yenu, tunawaheshimu sana, lakini tuheshimu wale ambao wanaondoka. Kuna vile tunafanya hapa na nyinyi kuna vile mnafanya pande hiyo, na tunawatakia kila laheri, na sisi tuendelee na yetu hapa. Hata kama pia tumechukua lesson, kuna mambo ya kufanya ndio tuwe jamii ya heshima, na pia kuna yale yanatuaibisha kidogo, hiyo tutarekebisha kama jamii. Lakini hiyo tunajirekebisha wenyewe. Hatutakubali ukuje utufunze jinsi ya kufanya maneno. Kaitene Kahuba kiaririe manto ya konio karia mno Teresa Rwanda. Siezi murukome na turongwerie. Na nabwirite kura na turongwerie. Nonto na twirire within 72 hours operation ikathithwa. Na siezi murukome nte kumenya ethere thara siezi rutero wako waki. Kana thara siezi na wetu. Nonto ntamone ite Rwanda rukinya ntuku imwe. Thirikari nene iwataita thirikari county ituite koka cooperative university ara madiara na county government ite kwambia kubuja barabara kiomio keketete kenda na kutwa kuona usalama konjie si una njeshe keletu ni kabelete nyirei university nayo terwaronge ndio toke usalama na tukomba kuledia. Nimesikia watu wakiongea mambo ya ng'ombe kila wakati. Hiyo shida tunaenda kuitatua. Na kinyama leo wanga bana. Kangu adhera na arua. Kwa tukora kwa security ndene Meru. Kinyama ndio bara chene gepe no. Ng'ombe cheti anye cheta ndumoru. Sia gepe centro cheta ndumoru. Ng'ombe chikila pale na ile ne gepe no atokweta wambi. Atowetwa kiongo. Aile ndoleli. Kaida ndoleli cheta una kuiza gepe no. Toji dede. Kwa ulioko ngote jiona hiyo ni sababu ya vifaru, isababu nondoba taitumu, nondoba kuwera mantu yale ko yau. Kambe tenga choke bioria nara senate, ng'ombe sieto itete Rwanda ru. Kambe tenga choke bioria nara senate, antobeto batioro Rwanda ru. Kana ni hata bokuwa loi. Ito wete kaneria bo. Ndeto choke bioria ka wende boka wei mutuma wa yere mbecha. Tanto beto to karetie. Ngoyenga bana ni yere go karianto na into nante kwenda kwaria muno go karianto na into ngakaria ng'ombe cieto ngai ya empe ya inya kwambereria ndo morua mwanka mwisho na araburi twakario tonga bweto ngai ya etwe ya inya twatanirite na bunge beto. Keripotera Meru TV kumala Regembe North Mbeta Mukiri Onkonja. Kagitini wakau ni Matheta Muthuro Mung'ento na kururia mata kwa abiashara baka Munara iri Nkubu bari bashumiritie gutariria wagibombesha sharuti cia wonjorithia kiri mutaratara jo wonjorithia jatongeretwe ni munini wa rais Profesa Kithure Kindiki na ndiromba leo ni kiri mubunge wa gicigo kia South Imenti Daktari Shadrack Mweti gutigira ni kuona mbesha iu cia wonjorithia kenda bomba guciokeire kiuchumi ibaike muturire. Ripoti ya Jeff Wagituma. Na bwa biashara baka Munara ireri Nkubu kiri gicigo mbunge gya South Imenti ni baumirite na kumeneria mujumbe wao bunene ni kira baugite kinya nyuma yao kuthithirwa empowerment ni Profesa Kithure Kindiki gikundi giki kia biashara gitona mbeca watu kira kinduritie na kira kendigaria na arua iwatere mbecira Kindiki aturetere cia South Imenti empowerment gikundi gitu kia Kamnara aja iti biashara baewa shilingi ngiri 157,000 watu ikatokanenkerwa mbesa tunenkerwa ikundi binge bionde bionenkerwa mbesa watu gikundi gitu gitewa mbesa twaeta obisine cionthe tukerwa babue twabonenkera tweta kaire tukerwa bukanenkerwa rojo twakinya narua gukinya narua gwatu tukaria media twera tukaria media ati mbeta cia tuikanenkerwa Tuesday na ndio twenda kuria atiri mbeta cia tu inairare gwatu kanaro no tukaria media tugauma ina mbeta cia tu irare biru taborene mewa. Yani gikundi gitu gya Kamnara Nkubu aja batu nya ciringi imwe ira merera ira igundi bi yaruta byombe
batu tutono kintu monga thai na batu turi akue ba bange begerwo mara na konto kunda na ko jina na ende batu twatu ko kintu tuonaga na batu twe Kamnara itwe dio bia zanjaki kuthinga tia mbeca Kamnara twathiurukiwe twarakamete ngoro nyeragia na mbeca nkurukia biashara baba ni baugite gutikyo kia bata mujumbe uju ethirite akireta utongerie ne bwawe na ndi nkurukia miaka 3 na kuga ni urongo aki ethirite akienderia antu na kariba Southiment nuko ni kwamba koro kwamba utero kinyaje kuma twakuthura uja twara utwara nyaga twatera utona wange ni chokora wekira ngubu aja uja tiairagia batu utoto aire kaire ekitire kinyete na to kunoga na to kora na nawe arakima oto ndo kaire ngubu ni akamtanga ndenda kuga atire anto beto twaringire daktari kura na wendo bonene tokera wa daktari imutongerio mwega tokera wa daktari imuntu ina mbeca mono lakini narua kwa tuka daktari na korea mbeca cia muitingogie uria munini mufanyi biashara uria munini ofisi ya daktari na anto ba daktari na mbeca cia Kamnara ire chanzi yake akethura gwete atire wewe na mbeca utembe cha kwenda kuthithia maendeleo Southiment maendeleo kwa viviria ri ikwega mbeca twe Kamnara ntu na twantu maganana agutorero bakirikiria biashara baba nande ni bakuga ni bakugwatanira na karibangi bagicigo mbuge giki gia Southiment na kuga kinyabo ni banywite na kamwe ati mujumbe uju gaka na kiri kithurano kinene kijite ke mwaka jwa 2027 era tura batu tukamunga mkono batu tukumonda kaire tukumonda Sandra Kikogo tumeadia toriuga bokondo tongeria bothoku kana bote kwenda anto beto daktari na kuitaniria nabo ngo kibwega kana ate kuitaniria nabo wega daktari ane kana anto beto ndio daktari ane kana daktari ane kana daktari aende asiende anto beto torenda kugatere mwanga jotigere jomwe August 2027 anto beto bokorerwa kuikia daktari na ara batere kwithari daktari nacoke na ara atwire nacoke akathithia biashara ciawe kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Kagitino kau riri igeria ria kuguna mbeu mbethe muno a biashara baria itidia ba boda kuma Timao MC wa Timao Martin Kimathi na mbiritie mutaratara tijo akibwa mugunye akijwa itidia boda indi inya kweyana meabure kiri itidia boda irinjira ya kubatetheria muno inya igitene ria riwa kana inya mbura ni ripoti emwende Olaiboni. Njira ya kwagirithia biashara yo kamati Bobby Kibiki wandini ya Timao gicigo mbunge kia Buri riu MCA wa Kontuko Kimathi Kombole na agunite tithia Bikibiki na Meaburi na ni arako kaingi antu baba uroirie na kaita karabo no tethio bakairwa shendi yake onto Kimathi Kombole akwa Meaburi ya tetheria antu bo kamatabiria kinya kaita karakwe na mbura kanariwa tugeretie kwitha twichinchaya ira ithirita inom no mwigwa ka shendi antu kwa atwa kura bakarau ngugitithira ikiendereaga lakini narua through support ya governor wetu itombete gukinyira ndaka cietu mashinani at least kuba empower na kuba memburi twaugarira rionda gukethira gukiura ngugi ikienderee kawaida tugahakikisha kila mtu ndene ya Timao ward ura wonde wina bonda ari na mwamburi kenda mtu aitangu gicethera imundene etite ethera igukamata antu jabara beta famu ne rukiri bakethera at least batete bakiurairwa agitega kinyite kathirikari kumenya sector ya boda lazima ewe heshima. We must dignify sector hizi kabisa. Ndio tukiuga uma ote sector ni nkai mono ciandikite a youthi ngurukie sector boda nkulukia biashara bane bachoketie nkatho cia mwanya kiri Kimathi Kombole bakiwa biashara cio yeta na mbere riu bora kubatere kana no ria tuthithiritie gutugurira miaburi na tagarite kinya ringi no ntu uni tankaraga cindi ne gitaronde akamata customer mbure kaura for 2 hours
kuonania ati customer akarau uke mwicho gutuke na igita riria uni ndi guntu kungi tugesukuri ingi cia kwithirwa ndi ngugine ingi cia tikiti kou igantethia no ntu tiracima mbithirwo ndicindine kure ni umbika bwega untu ugatega mantu moja yaja bitu twakairwa chendi tutekairwa chendi gwika kana gucioga mbura wona mtu agakira chendi ugo guta kinya gukiura ukomba gukinyithia customer ara abaterie point sample jora wajitwe womba kumuikangia agikujira mantu ya Felix Kithinji ntuonora ni MCA wa Ruiru Rwarera ari wakende kithomo athoma na aikio ntubu kwa keroire jaundi mheshimiwa wa Ruiru Rwarera ndathoma mbita kujikia gwakwa no ntukinyani nkantu bako memburi o mheshimiwa athithitie so ikwira antu batimau ibendere go support mheshimiwa Kumburi. Ripotera Mero TV kuma Bore mbita wa Mwende Walaiboni. Tutegere kuibangania kwa biama ikonie kiothi kia 2027 naria akiama ba DCP bachamanirie garune ya kiama ki iri Mero iri njira ya kuibangania nonto bwa ngurumanio cia siasa 2027 bakiaria ni bameneretie thirikari ya Kenya Kwanza ni kira baugite ni mawirane iguru ya mawirane ndwaria ntheri itina ngwatira nandi ni boritie kuingwa kwa mawirane ningi urutingugi na gukirwa kwa uchumi na ria baugite kwithite kuna mpangaratano ya utongeria ningi mpangaratano ya kiuchumi. Ripoti ya Mutugi Kiambi. DCP Siza Ground. DCP Siza Ground. Tutwe DCP katukwenda kuga tuirende kuyukia thirikari 2027. Yes. Na turoya thirikari cio igiri, thirikari ya county na thirikari ya national government. Twe DCP tuwitikaniria nyumba yetu ni nene na antibe ye bonthe no tuikiama kiantu na bara tukathithia nomination iria kethwa ya weru ya witikwa ne kuonekana bara kwa tuika boshindwa kana bakuoya ite tukawata babangi njara ria tukathithia thirikari ya county na national bwayele bratowa towa Meru ikurongoshwa muno itara ndo tukuona muntu wetu akasongo ya Meru nurongo kwa ya kwirantu na batu to DCP tukwira kasongo atiri Meru nirathirire antu bakurongoshwa Meru nirathirire antu batina ume na nontu barabo kuthiata tukuona batena gitumi neteo kia antu ba Meru turenda 2027 tukunengere MCA weka Ameru heshima MP uka antu ba Meru heshima women rep uka antu betu heshima senator uka antu betu heshima na governor ora wachokia iteyo na heshima Meru ara itura totete keria we ya Meru otora waka State House watu ekira airport watu akira launch anga nyumwe witwa golf we ya the following day otora nende tutikira bypass ya kuma mukutano mwanka maoa bono urongo itura menyo murongo tuire bungi kabisa as a party to kwera atiri siasa cia urongo nirathirire na rende tweta kukunenkera atongeria ba heshima bara batiretera Ameru urongo kioria ni ati ni bionto DCP to kwera tukoje ite bionde ne onto Ameru no bakairie no bakaririe nthi arakwita wa kemu bwandikania wirane no tebo mo bawirane bu uroyoria kwibwa royoria na tuga atiri once bitten twice shy anto beto ibara menyere wi murongo wi mukaania wi mtoto yantu heshima and therefore timu ere atu ene yonthe boleli bubwea they enough timu ere a irende kuyukio ciathi bwa Meru buyaro na ecoke Meru eshimene yayo anto ba ground tuti anto ba boardroom kumane ndia twetete ko na tukamberia mashinani royo nkobo ibero wazi o kwenda twethirane nweko no ndu yere yetu tibangete na tweta atia twakuruka wetho no kuibwa womba kuroma atiatika demokrasia irekuwa muntu ete arakwenda athithio shorero arakwenda arie mantu yake arombe kura ciake eyo try us and don't you dare try DCP. Yes.
you will regret. Because we are peaceful, we have the people, and if you choose the path of violence, which is what we have seen in our meetings, if you choose the path of violence, remember, violence breeds violence. We don't want to get there. Nio riboti yo ikatũthirĩkĩria yaratũkũbanganĩrĩtia kĩrĩ metha ya Meru TV. Bita wa Kabwe Mutharimi ngũcũgĩria nkatho nĩ bwega mũno nontu bũgũtũthura gwĩtania batwi ikinya kwa ikinya ntuku nontu bwaku mũtũgĩtuĩka nyombe nteto nambari 1 kathetune ka Meru. Kuma kĩrĩni kĩrĩwe na Kimonimoni, thank you very much. Ũkaũlelua gwĩtana mbere nyago tũthingatĩra kĩrĩ mitandao ya kinande, Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Kwendera ũtukũ bwega.